Hey All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lerem sangralte Ramchung state tam taka COVID-19 shikayan pun chawle ta ka wangin Chanchinthar ngai thatu zongzong te Sri Lanka himna turin lo film khur chon zom zel ula mai tuam na wa midang ne na in hlata om kutsil fai thatle muile mai won fai te ngai poimo chon zom zel ula kum somli panga chunglam vaccine da thei chen te chuan she lovin vaccine in lavek donia Chanchin tlang pui COVID-19 shipui thoni na ma chon turin sarkar chuan rom man sang sang asiam Election Commission chuan ser chief assembly bial by election vote thlak le vote chiar hun tur son rem tilo ramchunga COVID-19 shri mu nember ni min khan shikai noi khat sin ruksang ria chuang hu ani West Bengal Assembly in Thlanthonga na atan campaign in aborto pathleng chhotan COVID-19 shipui thoni na ma chon turin sarkar in rom man sang sang asiama Wainkan Health Minister Dr. Althang Hovin Secretariat Conference Hall Department anga anlawin puat chale in board site dan tour Health Department Officer ten anrel Meeting Chairman Dr. Althang chuan naktuk thole ni hian lengpui airport a thlona plian pali alo thlendon thule heng thlona lian pali te hian khol jin tam tak aron phur thlendon awangin Health Department lampo anlo in board sailok atul thu soya Minister chuan wareng te check gate chu zinvei wak te lu tamna ni wangin uluk le Zwalawil atul thu soyin wareng te screening point po zer top ni khian tlo turin anem board sayani ati Kapui chunga random sampling test vil tu in dailo na huna te chuan aweng nei tu ten mi pali nga vel anlo tum ve thei chuan malak na ol samsot tur thu soibok Minister chuan vaccine in dailo chungchanga sarkar lai puya biak tur thu soya Mizoram COVID vaccine petura rom manzat mi nuai ni sang ni za somriat pariat vel ni in mi sing kwa sang ni zachari som pakhatin vaccine andong to a ni khata mi sanga vel pek thin an ni a vaccine nei sa hi singa vel ani Nimin pathiania tanga tanin ton thlani som pali thleng khian rampuma COVID-19 vaccine la kut pui tika utsav manani dona Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 shidar mek do turin hemi hun chung hina tam theyang ber vaccine la turin mi pui te ange nani tika utsav pola vaccine la kim to pozomon puyan vaccine la turin mi puya som na ilo ngai thlang u zomon puyet law policy kani tona hian COVID-19 in min run non lemeka min run masakka chuanin kotsil file mas wo che hi COVID-19 donan kan nei ni tuna chuanin COVID shield vaccine om to a he COVID shield vaccine kan lak chuanin kan taksa hian kha COVID-19 shit lo do turak sipai khom don ni chuwang chuanin he COVID shield vaccine lak hi kan fundamental duty anga in mitinin ingai poi mo chawang Vokpul Sri African Swine Fever nearin leng mek chuan district Pathum lunglei Aizawl le Mame district atuam to a voin chanu thleng khan hen district Pathuma hian vok zaruk somthum Pathum athito nia thudanani Animal Husbandry and Veterinary Department Minister Dr. K. Bechua Hovin Voin Khan Malak Zui Dan Tur ngai to in Department ho tu te an thukhoma Dr. Bechua chuan vokpul shileng mek chu pon lama tanga tu te nemo sarkar thu pek zom loba vok an lo ken lu atanga dar nge nia ri hria thu soyin sarkarin amo phur tu te chu achui mek ani ati Vok shileng chu Asian Veterinary Department chuan African Swine Fever ASF nge ni in an shia a fin fiat na lo ma se a in vendan sang sang ngai to in tuna hian vok ka rai artificial insemination an kalpui mek po chu leilo kani Veterinary Department ho tu te chuan district ina veterinary doctor te pui turin College of Veterinary Science and Animal Husbandry Celestia Dr. Zilzo to internship te mek te po amuna omchil tura thon lu ngal an ni ti an soyani Election Commission chuan ser chief assembly bial by election vote thlak le vote chiar hun tur son arem tilo ZPM in April som pasari inrin nia vote thlak le me ni pathian nia vote chiar hun son tura an ngen na chu Election Commission of India chuan voin khan changin heng ni ti uluk taka ngai to nuar ro manani awangin thlak danglam thei anilo atini
heti lai hian political party sang te chuan vote zon hnangor takin an thok meka Wing Khan Congress Legislature Party leader Puzodin Tluanga chuan serchi press lapa press conference akawa MLA te hlo pun pass du lo zinga tel hlo punga lale rengsi pulal du ama chu Mizoram shwai turin atlak lo atia MLA pulal du ama insum du lo wangle Speaker Lulul Wangin tharuk ngot serche pin MLA an nei lo pha atia hei chapo na wang ani thei thu soi by election chro re lai ta an ti thina tuna chuan tunge tling tu ti soi thiam har sakhopin borua ko omani atibok MNF candidate Puvanal Zama po bein Chief Minister Puzoram thangan tling turin adu tak lo atia an party candidate po PC tan sanga chu ase to sengat ngachi bial tanam paso na tur thok atan ama anga chak anom lo thu soi ZPMPSC member puti BC dalven chunga chuan MNF party chu serchi by election nei tura election model code of conduct board chia apua MNF party hian video fakna an siam zinga serchi government college zirlai no pangin sarkar le MNF official candidate Puvanal Zoma malak na college zirtir tu te le zirlai te an lom tak zata wangin serchi mason zela tura MNF official candidate vote turin an ngen tirani atia hemi chung changa hian MNF chu hek an tum lo ti soin anti dik lo ero mi pui hna an puang zar thong tur ani ati BJP candidate Pulal Shiranga changte po in press conference na yin by election candidate dang te chu an lo tlingani po in anti thei asang don lo atia ani ero chuan khovela political party lian ber BJP sarkar lai pui chakna le hausakna amang tangkai thei big don ani atia Mizorama BJP Christian tanahlo omanga soi chu politics game diklo Mizo me puiril ruat tu nge wang mai ani atia ti la hian sarkar lai pui BJP kai shwai chuan Mizoram shwai tu de anringam lo ti until ti kongthen khata alang ti asoi bokani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani India ram chunga ni khatil tu COVID-19 shikai mon member ni min khan shikai noi khat sing ruksang ria zakwa som pani mani a shri wanga thi zakwa pali anombok tun thlengin shikai vaibel chakhatle noi somthum panga chuanga nom to a thi noi khat sing sari chuanga nom to bok shri veizinga za somriat pakwa point pariat paruk mi vaibel chakhatle noi somni pakhat chuang enkol damani to a tun din huna enkol lai noi som pani sang khat chuanga nom mekani heti la hian mi vaibel cha som le noi somli panga chuang hne na COVID-19 vaccine pe kan to a Union Health Ministry soidanin darkar somni pali kala chung khan mi noi somni pakwa sing thum sang thum chuang thredan na in chi wani Sijani samkwa pali omna West Bengal Assembly in Thantho na tan campaign in avorto patheng chhotana political party sang shwai tulian te chu in thanina turbial sang fangin an man hledani thonga na hian assembly bial somli panga a tun thlani som pasaria khian vote thla kanianga mechia somthum pakwa telin candidate chathum som pakwa nom donani BJP chuan si somli panga hi chokim vek atuma rore lai Trinamool Congress in si somli pani an chuang BJP shwai to senior Prime Minister Narendra Modi chuan in thlamtholi nei toa an party chuan seat za an la der to ni na soya voina bardama na wantlang in khom na ya he thui soin pa Modi chuan Trinamool Congress shwai to Mamta Banerjee ichumi puin agame khel an ria chian ta ka wanga pai thlak an du to awangin ni tenin athinrim na Aizawl zelani atibok heti la hian Chief Minister Mamta Banerjee chu Ranaghat biala wantlang in khoma thu soin kumsom kal da chunga an state in ma son chaudan te atar langa BJP chu dot thu the dara apu bok West Bengal Assembly in Thantho na rual hian Mizoram telin state som huam chung assembly bill som pathuma by election nei ani dona Lok Sabha seat nia by election nei ani don bokani Nagalena Noksen assembly seat a chuan candidate chun H Chuba Chang chu tlinga puan ani to ani Chanchinti top na tlang pui COVID-19 shipui thot ni na ma chon turin sarkar chuan rom han sang asiam Election Commission chuan sir chief assembly bill by election vote thak le vote chiar hun tur son rem tilo ram chunga COVID-19 shi mu member ni nimin khan shikai noi khat sing ruksang ria chuang mu ani West Bengal Assembly in Thantho na tan campaign in avorto patheng chhotan chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani